FOMO jugalah. Assalamualaikum dan ulang sorry. Nanti kita cut. Dah, gerak. Aduh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kami berada di Kuala Tahan dan hari ini ialah hari yang kedua. Semalam kami buat apa? Semalam, waktu kami sampai, kami ada ronda-ronda satu Kuala Tahan ni. Jadi kita orang jumpa ada kafe, ada sekolah. And then, tahu tak, waktu malam tu kami buat apa? Kita buat apa je? Kita buat naik jungle trekking. Dan hari ini kita buat apa? Kita akan hiking Bukit Tresik. Lebih kurang pergi balik dalam 5 km. So kita tengok siapa yang okey, siapa yang tak okey. Tapi sebelum kita start aktiviti kita nak perkenalkan kita punya tour guide hari ni. Boleh tak? Nak tahu tak siapa? Okay, Assalamualaikum. Belum tu nama saya Syawal. Sebelum kita nak start jungle trekking ataupun kita nak pergi ke Tresik Hill, ini map dia. Now we're going to continue our trail to checkpoint 2, which is obviously there's no stairs, which is quite okay for us because I think our challenge, the most challenging things at this hiking point is actually the stairs. 1, 2, 3, lompat. Yeay, dah sampai. Lepas lunch, kita ada pergi melawat perkampungan orang asli. Lepas dari perkampungan orang asli, kita buat apa dia? Rapid shooting! Okay, so sekarang pukul 8.30 malam. Kita dekat JT, tempat kita meeting point. So sekarang kita akan buat apa? Kita nak tunggu buat aktiviti naik cruise. Dah sampai. Ini ke? Betul ke? Tak tahu. Okay. Kita memang the overall experience at here to deliver the experience of the adventure itself. So what I can observe and from what I have learned from the adventure, whereby all the organizations need to cooperate together to deliver the experience to the tourists. By the times they need to facilitate them in terms of the hospitable
to hospitalize them properly, and also from there we can see the harmony of the working culture to deliver the experience to the tourists, and also not last but not least, and also not only to deliver the experience, also deliver the adventure tourism by highlighting the uniqueness of this Taman Negara. So for me, that's a good benchmarking and a good working environment, whereby there might have some lacking in some ways, but by right, they incorporate together to make a perfect destination to visit. That's all for me. Thank you. Aktiviti yang saya buat kat sini sepanjang 3 hari saya tinggal kat sini. Yang pertama saya suka rapid shooting. Yang kedua adalah campfire. Kenapa saya suka rapid shooting? Sebab dia betul-betul rasa macam bukan adrenaline rush, tapi memang macam terbalik. Untuk campfire pula saya suka sebab saya tak pernah buat sebelum ni. Lepas tu dibantu pula oleh kita punya guide. So saya suka. Bagi saya, aktiviti yang paling best sekali kat sini first adalah hiking dekat Bukit Teresik. Dia walaupun penat, nak pergi first checkpoint tu sangat penat, tapi bila dah sampai dekat puncak, dia hilang semua penat sebab kita boleh nampak puncak Gunung Tahan. And second adalah malam terakhir kami pergi buat unggun api, dibantu dengan guide kami sebab nak buat unggun api tu bukannya selalu and bukannya sebarang tempat boleh buat. Jadi experience tu, pengalaman tu sangat-sangat best. Terima kasih. Overall daripada experience ni, yang saya perasan saya ni intrinsic person sebab saya rasa saya seek of personal pleasure. Contoh benda-benda aktiviti yang ada adrenaline yang buatkan saya rasa macam kemanisan tu, yang puas hati, bukan keperitan. Macam contoh hiking dekat Bukit Teresik tu saya tak suka sebab bagi saya tak bagi adrenaline. Dia macam penat sangat tapi tak bagi adrenaline. Dia tak rasa macam bermain dengan nyawa. Yang bermain dengan nyawa rapid shooting, so, macam nak terbalik, so, kalau saya terbalik saya lemas, itu bermain dengan nyawa. Lepas satu lagi macam night walk tu kan malam-malam kan gelap, saya fikir dia datang buas macam takut ni saya punya nyawa ni kan macam tu kan. Lepas tu kebetulan hujan lagi saya macam takutlah banyak overthink kan macam tu. Lepas tu itu saya suka sebab dia bagi macam kepuasan sikit. Bila sebab macam puas macam tu. And next tu saya suka night cruise pun gelap sangat-sangat, tapi saya belajar banyak benda dan saya dapat stargazing. Saya belajar yang saya ni intrinsic. Adakah apa experience saya throughout the entire view is that saya tak it's fun, very fun and also tiring. The hiking was bad, I don't really like it, but the view was nice. Also waktu jungle trekking malam tu pun kita tak dapat banyak benda pun, tapi kita adalah nampak scorpion, like sedikit sebanyak semua tu. And then kalau untuk benda yang paling saya suka adalah the night cruise sebab you really bergantung kepada lifeline you because you only have like your life jacket and the small boat. So snakes can come in and you never know because it's very dark. And kalau something yang I have a new experience is obviously the first one is hiking, second one is the camping because I never did that before, and also the experience with the indigenous people. Terima kasih.